truck drivers for World Food Program. So they were stranded somewhere and then rescued by M23, which also escorted them, but they've been routed off everything by the Congolese soldiers. That's it. Up to you. So mwabibonye neza ko rero abantu n'abaturage batandukanye batabawe na M23 nabona ko umupaka ufunguwe rwose tayari population mubona igiye kuza mu Rwanda nyuma yuko hakurya hari bitari byoroshye bakaba barinzwe na M23. Jacques Mirango nabonye ko tayari byatunganya n'abantu ahangaha ntabwo leta yadinima kandi agize ikirenge Abishimye cyane ni abaturage ba Tanzania bari hano muri Kongo Kinshasa. Wewe makumyabiri na gatatu yagerageje kubakorera uburinzi. Unashuhudi sana. Mama, acha tuongee kidogo. Habari tena? Vilikuwaje pale Kongo? Ilikuwa mbaya sana, watu wanakufa sana na sisi kwanza na tutafika. Nyumbani ni ngambo gani? Nyumbani ni Rusizi. Uko Rusizi? Ndio. Mako unasema Kinyarwanda? Amakuru. Rwanda ni meza. Byari bimeze gute hari? Bimeze nabi cyane kwa tuzi ko tudashika mu gihugu cy'u Rwanda. None se bimeze gute urugamba rwari ruteye gute M23? Rwose bimeze nabi. Aho twari turi hari mu birera abantu bapfuye bice bibanye ibintu byose basahuye neza amasansu yarameze nabi. None se ubu tuvugana twizere ko M23 byarangiye n'ikibuga cy'indege na za Mogoma na za Kakatimbo. Yarangiye nubwo tuvuye mu Munyarwanda. Nagezeho ko wabaye. Ndi kugaruka mu Rwanda. Nta bandi banyarwanda tubonye abari bariyo ni bari yatuzanye. M23 se kugira ngo muhure nayo byagenze gute kugira ngo mutandukane? Tuhure nayo twagiye tujya guca kuri Garandi. Kwa makuru kwa dufite kwa tuzi ko hano kuri Petite afunze. Tujya kuri Garandi, tugeze kuri Garandi nibo batubwiye ngo tuze kuri Petite hari abantu bari butwambuye. Hano inyuma turi ku butaka bw'u Rwanda ni muri zone netre gatoya hano imbere inyuma ku mupaka ni bande bahimize ingabo zihari. Nabonye ari ingabo z'u Rwanda. Kuri kwa Kongo? Oya n'abakongomani bahari. N'abakongomani. Niye mu 23 ne FARDC. Ne FARDC. Hano ku mupaka? Hano ku mupaka hano inyuma gutya nibo bahari. Hari ingabo za FARDC? Nibo bahari bahetse ibikapu byinshi. Ariko nta ntwaro bafite ni ibikapu bahetse gusa. Zashize intwaro hasi zirahari nazo bindi zabaye nk'impunzi bizige. Bafite ibikapu gusa bahetse ibikapu byinshi ariko nta mbunda bafite. Ntago ari benshi cyane. Manake ingabo za M23 nizo zibaherekeje zibanyuza kuri abasirikare ba FARDC. Bivuze ngo umupaka ntabwo ari babufiteho access uko byagenda kose. Okay. Abasirikare b'u Rwanda nibo bari kuri Garandi. Uri yumva ko subi kuba ugeze ku butaka bw'u Rwanda. Ikumva ntuje pe. Okay. Witwa nde? Nitwa Imana Chantal. Murakoze cyane. Murakoze. Ngayo nguko rero ni abaturage mu by'ukuri bari barahejejwe hakurya muri Kongo Kinshasa ni intambara itoroshye ntabwo yari yoroshye mw'abantu mwe nibyo tujya tubabwira tuti bituma ivumbi mukagira ngo nta yacu Mustafa wabonye ukuntu abaturage bishimye abaturage bishimye cyane ndetse uri kureba ko babaye nk'ababohotse kuko aho bari ni imitanura noneho bageze ku butaka bumvisha babohotse ubonye ko bishimye bari no gushyira amaboko hejuru
yo kurabara abatanzaniya nabo twumve ngo baravuga iki mwaboneka ibintu byari hano hakurya ni hatari sana mwumvishe ko intare za Saranga zifite control y'umupaka mukuru ntabwo akontorora umupaka mukuru udakontorora umupaka muto mu yandi magambo rero bitu ni vumbi hano ni hatari. Jina ni nani? Musa Mboto, ikiwa ni drive. Dore ngaba harimo abatanzaniya harimo abanyarwanda bose hari za Saranga zabafashije wa muntu we kuva hariya turi kuba hatari sana. Iyi Kongo rero muri kubona hano imbere dore ibyo ukotse hariya agomba kuba cyagitaye cyaguramo intambara ikomeye vuba ndaza kugisura nyibereke mbona nkubone kuko hariya rwose habereye urugamba ruteye ubwoba cyane ibyo ukotse mureba niho hahandi ntaho ndabonye cyane byarasaga mu Rwanda ni muri MONUSCO hariya cya kigo cya MONUSCO twabwira ko bagikabije FDLR ni hariya giherereye barasaga cyane rero barasa ku butaka bw'u Rwanda abona ko hahiye byanga byakunda habereyemo akantu izo operation turaza kuzikurikirana twitonze. ariko turanze byagenda kose ntabwo turabona bari buze kuba bamusimuka uhemuka amasezerano urwo muranda ni murundi ilifika yeye Mkongo basi tulikuja na gari kwa imebeba mzigo wa WFB hadi ndani yadi yani tukakaa siku kwa wakatuambia tutakuja tushushe hadi tukaona ameanza kubadilika. Sasa tunasikia kwa mbali, ikafika muda tukasikia imefika sehemu tulipo. Kwa huo muda na sehemu yoyote akupita ili turudie huko Rwanda au turudi Burundi. Tukakaa huko hivyo, watu wengi walishasikia tumeshaomba msaada wa kutuvusha hadi hapa boda. Ya Mungu amesaidia, tumeomba msaada kabisa, tumepata, wametuleta kutoka wale parking ya Kongo tufikisha hapa boda ya Rwanda. Nashukuru Mungu. Make ulikuwa ngaboga ni mwa Goma? Mimi nilikuwa pale Goma Jambo Safari. Na wewe ulikuwa driver? Okay, na uko Murundi? Uko Tanzania. Okay, basi vilikuwaje ile vita kwa ilikuwa ni kali sana. Make hivi bisha punguza kuja sana. Okay. Lakini ilikuwa ni mbaya. Sasa kidogo tumetoka, amani bado ipo, hatujajua tulipotoka huko tena kinaendelea kipi. Yeah. Okay, bwana vitu mko mnaanza wanabaleta, lakini mlikuwa mnaona wasoda wa FARDC tena? Hapana. Hamkuwaona. Hivi walishabafukuza basi? Washakimbia. Okay. Tunashukuru sana wale waliokuja kutuokoa. Hawana roho mbaya, wana roho nzuri. Wale wa Sudani wa mzuri sana kabisa. Sasa vitu ni kwa zuri. Lakini watu wa mzuri. Wale watu mzuri kabisa. Lakini option ya hii hatujaona, watu tu wanasema karibu wanashangilia yani vitu wanawashangilia. Okay. Wanasema karibu. Pale ni sawa kabisa. Sawa. Okay. Bakunzi b'Amapendo TV mwamwumvise ko rwose bako banashangilia M23 kabisa. Ile chama ina nguvu. Ariko bikanu rusasi message murabizi wazarendo zifite imbunda mu nzu
zifite imbunda mu nzu zifite gurunedi byanga byakunda hagomba bapolisi udusasu twa hato na hato nariherera mu cyumba cyangwa se mu gikari akarasa ni hatari